Kuri iyi ngingo ya 7 ya Bandebereho turasangamo Mukandamage Julienne, umujyanama w'ubuzima muri Centre de Santé ya Shingiro, na Manishimwe Eric Charles, bombi n'abafashamyumvire ba RWAMREC mu karere ka Musanze guhera mu mwaka wa 2019. Turabibutsa ko mukeneye amakuru ajyanye n'iyi ngingo wayasanga mu nyoborabiganiro ikoreshwa n'abafashamyumvire mu kuyobora ibiganiro bya Bandebereho ku rubuga rwacu rwa www.rwamrec.org mu cyiciro cya resources. Nk'uko bisanzwe rero, amahugurwa ya RWAMREC agengwa n'inama, imikoro, ibiganiro hagati y'abahugurwa n'abafashamyumvire ndetse n'udukino. Murakoze cyane. Tugiye rero gutangira ikiganiro cyacu cya 7 kandi ni ikiganiro ku buryo buri wese ari buze kuciyumvamo. Cyitwa ngo iki? Kwita ku ruhinja rwanje. Kivuga ngo iki? Kwita ku ruhinja rwanje. Kwita ku ruhinja rwanje. None twashigikiye iriya nda, turayirera, tuyifata neza, none igihe kirageze, inda igiye kuvuka, wa mwana twategereje igihe kirekire agiye kuvuka. Tekereza ku buryo imyumvire ishaje kuri genda igira uruhare ku myitwarire, ku myifatire y'umugabo n'umugore no ku bana babo. Uruhinja kugira ngo rukure ruzavamo umugabo, buriya ruba rwarakeneye ibintu byinshi. Noneho muri iyi ntego hari aho batubwiye ngo no gutekereza ku imyumvire ishaje kuri genda igira uruhare ku myitwarire y'umugabo n'umugore ku bana babo. Rero ahangaha niho turaza kumenya neza no gusobanukirwa ko igihe uruhinja rwamaze kuvuka, umubyeyi agomba kuruhuka, umugabo agomba kubigiramo uruhare kugira ngo rwa ruhinja rugenze gute rukure neza. Ngiye rero gutangira agace ka mbere. Agace ka mbere kitwa kwita ku ruhinja rwawe rumaze kuvuka. Turiko uruhinja rumaze kuvuka, ubwo umugabo yarwitaho gute? Ko ntabera abafite ngararwonsa kaba taruheka, umuntu yarwitaho gute? Nugushigikira nyina, ukashaka ibintu byifasha, ukamuha imfashabere. Yego, nyina akarya amavitamini yose niyo umwana yonka. Bitewe nuko nyina wamukurikiranye uba witaye ku ruhinja. Urakoze cyane. Mwumvishije? Yego. Kandi umubyeyi maze kubyara nta mbaraga bafite zo kujya gushaka iki amafaranga, nta mbaraga bafite zo kuba yaje mu kiraka. None umubyeyi amaze kubyara, umugabo agaterera iyo ngiyo, wa mwana yakura. Niki cyaba ku mwana? Niki? Igwingira. Yego, yagwingira gute rero? Uruhare rw'umugabo ni uruhe kugira ngo uwo mwana atagwingira? Nibyo gushakira nyina. Yego, ibyo kurya n'ibyo kunywa nyine birimo intungamubiri kugira n'umwana abifatire mu masereka. Urakoze cyane. Wa mugabo mumumpera amashi. Ese uruhinja rumaze ukwezi cyangwa ibyumweru 2, umugabo yaruheka? Yaruheka? Reka nsabe umufashamyumvire wanje, mugenzi wanje azane umwana wacu dufite hariya, nuko abagabo banyere kuko baterura umwana. Umugabo wumva afite ubushake aze atwereke uburyo yaterura ruriya ruhinja. Niyo mpamvu hari aho mwabonye aho yagiye gufata umwana akamera nk'aho agiye kumucika. Uwo ni Byukusenge. Ndetse kuri Vensa naho hari aho mwabonye agiye guterura akifatira akaboko. Kandi uyu mwana amaze ibyumweru bingahe? Hari naho mwabonye kuri Michel aho yagiye guterura agashaka harahera hakabura. Reka rero duhamagare umufashamyumvire mugenzi wanje abereke uko umuntu yaterura umwana w'uruhinja umaze ibyumweru 2 cyangwa icyumweru avutse. Yego, ni karibu. Arakoze Sharire. Abagabo bose bagerageje guterura umwana, bagerageje, sibyo? Bagerageje, ariko hari uburyo bwiza bwo guterura uyu mwana. Twibuke ko uyu mwana ntabwo arakomera,
ntabwo arakomera, uyu mwana amaze igihe gito, ntabwo arakomera. Hari uburyo bwiza rero bwo kumuterura. Twifuza ko abagabo mwava hano mumenye guterura iki? Guterura umwana, kandi muzabikora neza, muzabishobora. Uyu mwana kubera yuko aba ari umwana utarakomera, hari uburyo bwiza bwo kumuterura. Ijosi rye ntiriba rirakomera, ufata ukuboko kumwe ukaza ugafata umutwe w'umwana n'ijosi, ukongera ugafata ukundi kuboko ukaza ugafata umugongo w'umwana, noneho wakumva ko umwana umushigikiye neza adatemba, noneho ukamuterura ukamufata. Mwabibonye neza? Yego. Mwabonye uburyo bwo guterura umwana? Yego. Murabona ko ukuboko kumwe gushigikiye gufasha umutwe w'umwana, ukundi gushigikiye umugongo w'umwana kugira ngo umwana adatemba, kuko umwana aba atarakomera neza. Mwabibonye? Mwabyitegereje mwese? Mwabyitegereje? Yego. Amashyi menshi. Guterura umwana w'uruhinja ubu nta mugabo byagora. Hari umugabo byagora rwose. Ubu ngubu niyo twahamagara na Vincent yaza akabishobora, mbese ibintu bitangiye gusobanuka. Kandi uyu mwana nubwo tumuteruye ariko azakenerwa no guhekwa, sibyo? None tugiye no kwinjira mu kandi gakoro. Mbese hari umugabo waza akatwereka uko yaheka umwana? Imvura yaje kugwa, dusubika imyitozo yacu tujya kugama imbere turirimba. Mwabashije kugerageza, twabashimiye. Ariko noneho hari uburyo bwiza bwo guheka umwana, nibwo tugira ngo tubereke, kugira ngo aho muragera iwanyu muje muheka nta mpungenge mufite. Mwabonaga ko no kuzinga indezi ubwabyo byari nk'isomo, si mwabibonye mwebwe? Nibwo buryo turamuteruramo kugira ngo tumuheke. Ni bwa buryo, kuko uyu mwana wacu ni muto ntarakomera. Ni bwo buryo turamuteruramo. Iyo umugejeje hano ushyiraho za ndezi wazinze, ariko ukuboko kumwe kugakomeza kumushyigikira kugira ngo nanone atagucika akaba yarengura izosi. Mwabibonye neza? Ubwo uburyo bwo guheka rero aho uranyuze umwana umujyana mu mugongo biraterwa n'uburyo bwawe ukoresha. Reka nawe nyuma barebe ko mwabibonye ko wamushyize neza aho indezi uramuhekeramo, si mwabibonye? Noneho uramujyanana n'ubundi witonze, kuko ni wa mwana ukiri muto, kugira ngo agere mu mugongo umushyigikire neza. Ubwo ndi kubereka uko mukwiye kumuheka. Mwabibonye? Mwese mwitegereze witonze, kandi ukagerageza kumva neza ko yageze mu mugongo neza. Mwabibonye? Noneho nabonaga hari bamwe bari kubanza no gupfundika byabagoye, ariko nta n'uwabarenganya. Ubanza gupfundika izo hejuru, ariko wumvise ko umwana yageze mu mugongo ko atekanye arimo. Mwabibonye mwese? Yego. Noneho wamara gupfundika indezi zo hejuru, na n'ubundi ugapfundika izo hasi, ukazipfundika zigakomera, ku buryo uratambuka wumva utekanye kandi umwana akomeye mu mugongo, sibyo? Mwabibonye? Warangiza ushobora kuba urafata agashuka ukamwiteza, warangiza ugafata ka gashuka kawe, warangiza ukamwiteza. Nabonye byabanje kubagora, ariko mwabibonye.
Mbere yo gutangira igice cya nyuma cy'iyi ngingo, abagabo baje kutwereka uko bakwita ku mwana w'uruhinja. Uyu mwana rero ntabwo umukoraho ngo umwiyubikeho, ahubwo umukorera isuku aho wamuryamishije. Uramukuramo rero neza, uramukuramo, ariko ari hehe? Hahandi wagize gute? Wamuryamishije. Mwabibonye? kure witonze. Uramukuriramo hahandi wamuryamishije. Ubwo uri kumukuramo bya bindi yanduje. Mwabibonye? Noneho numara kumukuramo, urafata bya bindi yanduje ubishire mu gikoresho uraza kubikoreramo isuku, uraza kubisukuriramo, kubifuriramo. Nurangiza umukuremo iyi myanda, na n'ubundi ujugunye ahantu mu gikoresho, ibase ufuriramo ibyo umwana yanduje. Noneho urafata akatambaro keza kanyehereye gatose, uramuhanagura, na n'ubundi akiri hahandi uva imbere ujana inyuma. Uva imbere ujana inyuma. Umuhanagura n'agatambaro gatose, ugashira muri ya base, na n'ubundi umeseramo, uhanagura uvana imbere ujana inyuma. Mbese hari mwaba muzi impamvu nabonye bamwe bari guhanagura bavana inyuma bajana imbere? Mwaba muzi impamvu hari ndi guhanagura umwana mvana imbere njana inyuma? Hari ubizi? Ubu buryo bwo guhanagura umwana gutya ni uburyo budatuma ukwirakwiza umwanda mu myanya ye ndangagitsina. Akamara kumvishe. Noneho iyo umuhanagura uva imbere ujana inyuma, buba ari uburyo bwo kugira ngo utamushyiramo imyanda ikaba yamutera uburwayi. Noneho nanone nurangiza kumusukura, urafata kandi gatambaro keza cyangwa se pamperise, umubinde neza. Ariko mbona hari igihe umwana aba yababutse. Muzi ko abana bakunda kubabuka nka muno mu mayasha. Hari igihe uba ufite utuvuta cyane cyane nka twa vaseline, ugakoramo muri twa tuvuta. Nabonye hano hari umugabo ari kutwitwaza, ugashyiramo hahandi ku buryo aho ashobora kuba yababutse, kugira ngo umubiri ukomeze korohera, udakana, ugacika ibisebe. Warangiza ukongera ukabinda umwana wawe, ukamubinda neza ukoresheje na n'ubundi agatambaro keza gafite isuku, ahantu na n'ubundi wamusasiye neza. Noneho tuzirikane kandi ko iyo umaze gukorera umwana isuku, umaze kumuhanagura, na n'ubundi urongera ugakaraba intoke n'amazi meza n'isabune. Mwabibonye mwese? Mu gusoza iki kiganiro cy'amasaha 2, abitabiriye amahugurwa baganiriye ku byiyumvo byabo, amarangamutima yabo, babaza ibibazo kugira ngo basubire mu ngo zabo banyuzwe.